program was on Tega, but in home video or the Navy civilian, must pay me but into one thing. Tunda program Ikiman Deal. In Kibon thing, the Kiman Island, the thing. Program in Tamsa and Kisha Big in it's program on Jongho in Kim, contribution him. Panalahi, yon nasa dato TV bin speaker lang sa message lang niyo ay two piece of the program landa secretary ban sa bang timing ang sa dan to day isang pa yo message lang pa yo ay nako sa din ki panalahi nga zuli pa joy ay sa bigintin manlaan sa side in officer pa kay mo ki maong bin dawa aman region ang dapat pwedeng din geo ting scripture reading nu tin announcement ni peni ting le special number nu gai me di ting le officer appraisal ting le message sama ko tin word of thanks sangai hi Sunday school sa panghoy an anala ki tin chiu ting le word of thanks tin praise and prayer point nu tin ting le closing him mass prayer closing prayer hi nu mai ki mong de chu tun la ki man sa di program cham ta gapon daw hintin tuin kipanalas bajoy lai sa bidewin nga zoli kai kawin kichai sila pa kai mu ne hat na taw na in na ipai pai de kai
sel orang musik atau semua tu ini cara pakai dengan orang Jawa rel mereka ini terpakai apa form kita dengan pakai vision ada dengan musik kita pakai pakai batin apa form kita itu senawan ini kazan jodoh oleh bibin cari orang pakai program ini tu apa pilih dengan sin kan pada lama tu bikin kalau kita semua pakai apa tu insen lang, napung kita itu ada yang lang nama cina kasata orang lang. Jika parti orang pakai nama kita apa anduta kehilau kian dok nanti dan waktu yang jangan pakai apa kita pakai kehilau mereka tidak tahu tetap sebagai pilih saya ingin kebun tak jauh tempat jauh pakai kita bantuan dapat pilih zakai hancur pakai superstar dapat pilih. Kita bin baca lagi mata isapi nazuliin tu dia pada tahun ini dipakai untuk patu kajian tun part about the self preparation scripture reading no nama fat. Tun kabai macam yang sindung suhile sam number son thumdali changkhana pat changson chan sam number son thumdali changkhana pat changson chan athupi mangpan ani te amun khian bangchi lai ko in mangpa khatinga aphatna bakam sunga om ten ti kahin na in mangpa aswanginga mikingai yang ten tami azadingwa akipa dingi o mangpa hingpa toy pi unan amin itoy sang holding hi mangpa kahan a tuacin aman ay indon hi kazaw na zaw siya akipa din ahin hiyahi ama elkul namayo ay tangding a tuacin namayo sunay siting hi tami gantite akipawa mangpa azatay hi alung kham na zaw siya abatin ahun damdan hi ama zaw mite pen akim pen wa pansong siyang ten kya par bol in ain kwalwa amauti ahun hiyaw hi o magpa hoy dan siya unlan en bong boy un ama buwag miten wang asaw hi naw mi siyang thote o magpa gimun ama ging mite atasam ngay si uhi kung pi balay lumlay te atasamwa agil gyalzel uhi hinale mangpa suipi te bang sinhoy mongmong atasam si uhi tinabay macang sintil ay bukitsang mo Domin nung in Bible titi isim do isim masing lagi batu sebin tuin announcement ko ito bang esa no ako nom na ito wala ako yung sundan pa noong kayo tuni hak jan gia in poi thuwa the chu thang bai thang han la i program mano chu i sai tho ye mo bin anom na khan ya moment sai te i bang ye mo bin aka le hagaw lam pia yang hagaw lam ma yang he tu tu tak nanti di yang mo di hi chu hi in hi ji bang chun hat mong hi om tho na om ji chun hi ta bang revival camp ho revival crusade ho hi phat in ni thum ki manga akipat ni ha ti lo wa hi ni thum ki mang ji ni thum ni li la heta na la to ji wa hi tu hin e wa hi ni khat la ke ti ding hi he ji chen phat hi hom thom be se ji a chu hat chom khat aga man ni yang chu agi de lo ji a chu jing ka yang chu ape pe na program chung ni khela mi no mi pa te ho ha chu ki mang a hi he ji chun ano mi he ji na chung chu na ho bu mi pi te ho zo si ka ki pa na khat ka se nom cha hi la i thanom the win i ki se ngai win tai ha chat chanin a ki pa ni ti lo chu
อาจริงอ่ะมิถาอากวนจุนเห็นผ่านตุ๊แต่นี่มองไม่เห็นท่านอ๋อแต่เพียงเฮโลบุยนาตีโลนี่ตีโลดังเสียท่านแต่นี่มองไม่ได้เลยกิปามิท่านอ๋อมิเฮจิจุนอากงตุอภุรังเสียมอลังกายหอดิ่งจังท่านอ๋อมิเฮจิจุนอีกสิ่งไงนะบ้านนะบ้าจังคุณนุ่งมาบ้านเตียงอาจจะมีแต่อีกสิ่งไงเป็นจิตเดียวจะสร้างอาหอยโจรพระโจอาอีกไงเดียวจิจุแบบหอยยังฮีประเทศนี้ยังฮีจิจุนอีดัมว่าประเทศนี้ภาษาเลยกลุ่มกิจกิจนาฮิตบังโตโบรินนี่ว่าเลยผ่านเหตุโตหิตเตอหิเทียเลยทอมเปนานี่แก่ดิอหิดิ้งจงอันนั้นวงหิตเตจิจูก็สิ่งน้องหินเต้นจุเลปุ่นนุ่มพอก็ได้ช่วยเลยจันทร์ก็สิ่งของจุนfarewell program ให้อากาศมันนี่อย่างจูผ่านหุ่นกินอเจชุดนี้ให้จิจุนกิจนั้นจูผ่านที่แข่งไม่ปีที่แข่งจูเตียงอะไรเลยทุกปีอากิจผ่านจูสิ่งใจลำพันเลยที่จีโปรแกรมจูผ่านจอมจะนุ่มไว้กินเตะปากมาเตะอันเขาเฟรนด์โปรแกรมจูอินามันเดียวหินเตะจูเล่ refreshment จังโบกุมินอากิโบงินจังจูอันเขาจีอีกป่าปีนาวตีเดียมดำเสลายจิไลหงมีปีเต็นหงที่จันหงที่มันสักนาวากินอีโจละจุนเนนจะสีมาเนเทหินอย่าจะดำเสลายแข่งปีนาวที่หอที่ปานาจาลาจะหงมีปีจังเฟรชแมนที่หงอินจิจูอหินเต็นจุเลฮิจิเลขาบุฮีจะวินreverend คุย pastor คุยสิ่งนี้เอพิวินจะกิจการเดียวเลยกวดห้องมินละเล่จะเนี่ยอินหอมินดินอินโซน่าขัดขัดจันทิรัมอับาลขัดขัดนาอินโซน่าขัดขัดห้องจันทิแบบเดียวเห็นฮิจิเลขาบุฮีจะพันนี่ที่หอมินดินอาสุงาที่สุนหอเห็นไปมองดูว่าจะองค์กิจสารว่าอินสิมใจเด็กเดียวจิจูเห็นจุเลจินบางบ้านจุนcalendar 2026 calendar ยังเห็นอาหินพวกนี้จิจูฮิจิวังจูอามันอัปไรจูโลหิฮิจงเลยโลหิวังอาจูโลหิวังอาจูอากิปรินนาไม่เอาสิสุงลุดเด็กยังไงที่จุนที่ถูกปีนที่คำมูบินเจียงขันอาเป็นสร้างสมจันอภินมจันอินปีเที่ยวเห็นอินในรูเลยตั้งแต่ปีเที่ยวอินในรูอย่างเลยขอดีเลยที่จะเห็นเจียงจูพัดเลยอินหอมหันอินตินจิตโตอินหอมทาหันอินตินอินนักกีฬาจูเกย์จูอินตินจิจูอาหินadam seeding alom chule ki satu ding alom ki patu seina chu hi chairman pan hin seitan tin chichu tu ka la ki man chan diu hin tin mulwa kho ki ai chu tin kan pon nom na kan pon ai chu kan te ka ki pa ke nung sit na salin tapon na dapa ipa ko man tu ni hin ni dang bola taka he ki kom na ni to loading kai se ken dan ne fere la chu hita le chun le gen na ka tin du ne hin ka pa tak ta la pa dule za sap tom te hi ki ading te ka hi ana koi hi na ka tia ka tai ke ha ka tai na lama to bang lo na he pi tu dule zam te lal pani ko sakti ki lal pa min ka pak cha dule tu hin ke ka ya ka pa ya ka na te ho che sing je kom suwa hi nu na ta bang te le pa te le nu te la ka su khelum le lal pa
pai sumin nang idam na kon ngen he ki pak tak ta tu ni hen ko ngai tu le tu ta ta November kha he kum kha thile ku thila kum kha thile ku thila ta ki ka thang la dan chu ko ba ke ni tin ki pa ko ma tu ni le ta thi ni ki tho ya sab cho mi pi te ni nu se dan ko ma ka pa ngai tu le November ku se thi ki last ba te ding ke ta ka ti khatin chairman te secretary te ta kin ka te man na te de wo si le pa min ka pa ta security le chairman to le ki pa ku ka ba ke na he ka ki pa ta ta ka ke le ka lo pa e pastor pa ne mu ani kin ne chairman pa na ge na pan kan ka na pa cham tinga ka na pa cham tinga le pa tha ga mang le ta na te le pa na dam thi ne pa to te ne ka na pa cham tinga ka ki pa ta ta te to hin pastor mu le na pastor pa to akan đừng bắt lẹo của ta hiện đang hiện thì cái này qua tu chẳng hiện cái này Israeli đi tu cái nào sẽ cả tu hiện cả tại khi tu bấm mà để khi thế lo hiện chỉ cái lại qua minin chỉ cả cái bốn lúc đi kalau mana sem na wale qua mà số mà cả tak tahu mang kai tam tak nang mo te di na kwa mi do ang không tiền của nó không tiền không ya chung do de de min ju pan ju han de lo cha ji chi na ma tu ni ro de de ma ni ma sa na cha la ma ke ro lo no ama o lu chu ama chu ko ke o hu le ka ke o na lo chu la bo e to a mu ding de chu nam ga na pu te mo hi ki mo ma hi ko cha ti o anh sẽ xin cái bóng mà riêng này là cái ông chưa khách về chú cũng được để là này nếu không khách về chú khách nhận không khách về số công thì là thì chỉ cần phải lúc mà riêng này là sự kiện bao gồm cái sẽ xin tham dự khai cái này phải tạo cái này là hay là không cái nội chế chú là cái ở chú cái nó trong tập phổ biến mà này rồi kiểu chỉ làm ông là cho ngã cha tiền tu tiền cha tiền chứ khách về xuống và hôm nó khách về tạm cái ở những món bị lập thì chúng ta lúc mà gì này bây giờ là phát họ chứ nó về sẽ đi chung cha sẽ đi buôn vui thì là thì muốn sẽ những aku lakukan jalan apa mungkin mau sahaja, macam si itu jalan mau mele, apa macam ni, pan orang itu nak beli sesuatu macam macam di banjang itu jauh di bawah pun, aku itu ni, tu ni, aku ini jauh, orang orang itu jauh lah, tu ni tu ni, pun sampai sana sih, ting kanu macam mana, ya sekarang di sini nama pelangai, pelangai ting lah. Golden आज कल की है छाव चुन चाय के तालो जे चुन कनेक्शन जोन तालो जे तो ने कने गोल्डन के ताज कल की है ना और ये चुन जंगले पूरी का पीछे खापे नों दिन तो के धम नों दिन तो के ना वन पीछे का तो yang so munte la parte so tumtuma an kyo la parte yang so tu la ta ta mo le mo le mo
ท่านสิผมมี Kipamin hesa luwa ko hin ting kipamin pina nito pati hapon ni Dawin mau tu nak batu gas ibin tu hin abad na sa itin speaker number nu gami amai line sa sungai hi ngau offer connection in tong pom bilang na amai line sa tu hin speaker number lagi nu gai bi kan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Patu Stephen, message panoi de train essay to speaker den dati amai ai dati le tu ni tha itu bomo han do na in de bi pai pai de tem na kai ni Pamin kima offering prayer tininga tu khom ho nei tu khom mo thang don han ning katin bon so in ki katin ne no chiti vanali sin khanga khati nei lo tun so hen na pathin tuni na lung sin na nei chanawa na mi happy na mi ngai lu na zala chlai mana na ang sunga ki kom thia nei ko yunga in sunga pana pathin nang ma ngai lu na zala chang chi apana ngi to do ngi to ko ni to ko ji sunga pan de hoi phata ni dang lai sin ni dang de ru chu chu min zo pa zo le tuni in na ang sunga hu min chi an tu ko ni tu ko mo ko cha na ku chi na ha ba su the na hu bun le prayer sel ma cha na du le khan to ni ni mal so lang phat thei ku la ai tu ho zo si zo ai sum chi wa na za za na mal so ma phat thei na na pe a pathin chi sum na pai man cha pha na le nga ma ri nga apana prayer sel ani nga jong pathin ma cha na le lo hin a hi a nang ma lengam ma cha na ri nga jong prayer sel apana hi kan to ma cha na um le thei ni tu ni na ki to lo su la pai ho na ku thingal han lo a pathin na bu ri nga cha i hu in pu Nazareth Jesus Christ amena ta we amen tu ai lu sa mu tu la tu a pathin lengam na ka to na han mission organization to make your FMPP friends missionary prayer when jung chang fu just 5 minutes to highlight for video clip kanam jijin sung gatin jima sang FMPP hi tu la tu a India sunga nga indigenous society Christian society ani bi khana hi in tulai ta jo hin na taw na kinai chama ma jing Rajasthan government versus FMPP ti ta ma hi boina sugin ta amen persecution jile cha cha tan pi tu tu zo hin jila mi so mi lamba ni jila mo lai amo hi ai sumi de ho gathe ha sa thua hilanga ma jila mo kana in sunga hasana tam pi to amon na mo in zon ta na nei ni tin FMPP hi tin ki phu ro de le masang lai 1958 legalize me bulan sabang ho tani level high school student ho bulan ho ni hi ham ni ma mi joi kho mo wa group jira band jira ta hi joi kho mo wa hi regular lai ka thi mo mai ni ho che na min thia kam sunga ni nga hi lo nga na ta zi mo ai le ko kip lan ki ang ta ka no tao nó sẽ thì con thấy con dùng bát thiên nó tổng mi số lượng này như vậy cho ai tao sẽ xây rồi và thường mấy chút xây rồi và anh sẽ nó tổ nào đâu mình sẽ đi cái tổ nào đâu cần lại như vậy cho ai mình đừng cố lên cố bài lên first missionary day ni tu mang ông làm cái cố đi theo cái này đi xin cái mà lại lôi rồi cái bây giờ nó tổng này mà đi đi tại đây sai gen sai ni sang ra anh phải có mấy conference ai Altar kulan moru dari pathin thul hang sam ni mission me na to na da ko ko yet biro nam bom tai speaker pa hin kulan bol na hi taw na nei result si na ni singwa na su ma pathin ko na nei ba le hung do bin tai altar kulan bolai le danga awai pa chu hung ding do a pathin an su ma alum su ma pathin isi bi he ti su na to na da ma ni ka to na da ni cái mà nó toàn là không nghe nên là ở trong cô đơn một lắm tìm đồ suy lệ amen tại nó hạ đầu là mà nhưng phải là nó là riêng chỉ tao mà sẽ đi tìm đồ nữa thì nó là chỉ qua tao mà sẽ tìm đồ giả số mà đi số phát hiện nó hồi đi mò mò hay không đi làm này
team ko la chan amanya pana so team na to na hun chana apana IPM te la hun sang North India lama GB Basti Gatapur Fatehpur Tilalo Kanpur Tilalo nga team na to na hun ki spread iso hun ki expand na apan bana to ay una muna hin team no se tu jana hin friends mission to na prayer band na to na hin sebagai amini 1959 lah senaminan sawa friends missionary doi la payo missionary na to na nga kaum ko band and group dia friends missionary prayer band and sawa hin sun ang kanto to tin sinituin all India members hi baptized members hi lagit the sons of Tumpal Zamaitain hobin sa hele sangkala zagupan disita pangai mo tayo kitulong mo na pagka-church sila akisanay lo kumin sa ating kahay mga kisano katinay lo isu building mo na lo congregation na itin missionary system so kumisang sigilan wali iyo ka mga group kumin na inay lo ay mga so regular worship sila hindi ang nalazin mapangin na hin tuahi state song ni dia muna mungkin atau na umin sikit le kowe le may hale last week or to first week interview mehin so ani mai kantha ho pathina kamu nung wa pathina ho rim pi wai le pathina to na ni ki hongi pathina lampi ko jin india ko sunga tuahi villages hi ho hi lakh the sons of the city almost 7 lakhs tabangi umei it's also say reach out more than my 2030 ka hi missionary sangkhat recruit board of the dedicated swahi young youngsters kam tha ho swahi Jini na yo ile kum somthum jini sai 35 years below hitting the qualification chile minimum to class 12 pass jini so pathin ko na janawai da kam ta ho thong ta ma ta thon ko mi la minimum pa de na sa te ho pathin na to mai so de ti ka te na no mi ni jile ki he pi ho sa te ki wi du now in mo lo ko le khusum in yang su na ki he pi ho mai le motivate, encourage and all of this. So, for ila na kana, patina to mo mobile missionary ho ang siwa, patina to na neule itai ang kanto wa, lekha hinsim Alexander Duff kitiyo, William Pettigrew kitiyo, sila adang ho William Carey ho muwa, patina to pastoral wa education na hi yung majang katwa to ay patinong sina even billions kang masalaya zaman kisa kalau hello ngelo kang minsan ke khopro thehi because of the gospel ji sumilo tua hi apa nai mi hon kam na ka pa na sang kam western country lang pa na mo ba pathin tu ing se pi wa pathin tu sa so fine mo wa thim jin na wa nei ba chen pa tua ban to ri pa hi i ho ke nei ki se no ma he jun sum de ho no dang pa la na thei chana in sunga jam ta na ne gal ro ji bilang kasi ma ro tu la to hi UP Madhya Pradesh Rajasthan Chhattisgarh to Maharashtra hichang na hi tulai tai isa tulai tai na Rajasthan na jam su to hi missionary ho kisel ro wa um thei ta lo ji su Pakistan border la ma fil thum ni isma hi Jharkhand ho khan missionary police marzo ki ama so la khatwa hi ai ka no la piu document na katwa le ama hi Jharkhand ni kana so accuse sabor wa SP pass ni Jharkhand la ma na mai next slide ho to ki connection hi hilaya border ra hi ma Pakistan ISI ho to link hi ana to chena chung chung na zumi ho Christian na kan pa ho ki ta phu ki ne ya so ko lo ta hi asata moi ji ji pa ko na sa lai ta ke ho ki te na sa lai apa hi asal kita ni, punya channel soalnya ni, orang orang FMPB tu jangan tu asyik nak nak bilang nak tu sih tu asyik halai tak, itu pun bina, macam sama macam tu nak tahu nak dia buat sendiri,
so me actually adina FMPP naiti to ham tele foreign fund ala lowe na aji su India sun stel India mi to India sun mama to ei ma ka ma su ei mama man ki to ning ki 1972 men ko kam kola company de 74 to ha he ki lo le India government and foreigner for kim si dan no ba yo sa Janata Dal Kulai Tam ada di Jepun. Cikan ahi Coca-Cola company di Christine Origin company di sini poin. Mungkin usi gile profit kami itu kita hampir tahe. Aku lain. Christian society orang dalam ini tenor kalau FMPB betiri ngalo mehi dia. Aku mahi selain nasu FMPB suku karena annual income su lah kadle Samsung gitu, somse kita mehi su. Sila ya mohin crore ni na lat so ngalang bali FMPB dia kuna api kuna aku ba kasi no hon pati na kanan mangkawin ki ho katin si lai kai ka foreign ka kalam naman FMPB dia sun lam kai masalah 1970 na tu na 72 Miza ang kami, en mo taman na iwaswa hi mo na senjwa kakipa be se je be ibang sumta pi ni piu hi kakipa mama se bin na yo pachin ko ma amasanga pa na commitment ka na si biham dile foreigner ho sumta lo ring ai mo hi te na khama idea suma dalam ba ai mami mama na to ni ti je sun la thai ko mi nge ya sum selain mengenai 1970 dengan kron ni ke waktu saat di tahun seti belum karena nulia oleh nala na sedia so ina betul seni tu seni amazal seni betul benar tu ni FMPB na tu kita ka 4 billion. India is the world's largest democracy. India celebrated its 76th Republic Day. There are 189 unengaged, unreached people groups numbering over 5.7 million souls that are still beyond the reach of the gospel. These 189 ethnic groups are perhaps the neediest of the needy, which means that no one, no church, no missionary, no mission agency has yet taken responsibility to tell them about Jesus Christ. Friends Missionary Prayer Band, chosen by Jesus Christ, has become a forerunner in sharing the good news with the people of India. With go or send as the guiding principle, those who received the heavenly call ventured into unknown frontiers. Meanwhile, those invited to support the mission responded by praying and donating. God heard the prayers offered with tearful eyes, burdened by a spiritual vision. As a result, people in the mission fields started to accept Jesus Christ as their personal Savior, and churches established beyond the boundaries. As prayer groups continue to multiply, so does the ministry across various states. The number of souls reached in every mission field and the revival among different people groups are clear, ever-growing signs of God's work. Leadership training, believers' children's education, medical ministry, discipleship training, community college, adult literacy, and a lot more ministerial activities are happening in the mission fields apart from evangelism and church planting. When our missionaries go into the new region, they identify places where the name of Jesus Christ has never been heard. Then we establish mission fields to share the gospel to the local people in their own languages. Those churches are planted in their villages for worship. We have undertaken the translation of the Bible into 14 languages. To nurture faith in Christ, we conduct spiritual meetings and provide leadership training to believers, elders, and local evangelists. Training centers are essential for supporting churches in the mission fields. Social welfare initiatives have been implemented to improve the social and economic conditions of socially and economically disadvantaged believers. We conduct medical camps in villages with limited healthcare facilities. We also prioritize education by establishing village schools, daycare centers, and English medium educational institutions for the children of first-generation believers. Hostels for boys and girls from these families are run, allowing them to receive education and
and later contribute to ministry and to their own communities. These children serve as living witnesses to Christ in their workplaces and communities. Through these committed efforts, we aim for these believers to remain in Christ until his second coming. We yearn for new churches to be established in all regions of India. With the expansion of ministry, we face numerous challenges in the mission fields. Anti-conversion laws are being implemented in many Indian states, leading to false accusations, arrests, and increasing attacks on believers and missionaries. Despite facing immense suffering, our missionaries and believers continue to be faithful witnesses to their neighbors. However, the number of new missionaries is on the decline. It is vital that we pray earnestly for the Lord to raise up new missionaries with a burden for lost souls. The harvest is plentiful, but the laborers are few. This trend must be reversed, and more harvesters should come forward. This is an urgent need, and we ask for prayers of deep intercession. Additionally, the number of missionaries retiring from their work each year is increasing. We urgently need individuals, families, and prayer groups with hearts burdened for the salvation of our nation, for our missionaries, and for the ministry. Prayer is our lifeline, and prayer groups are the backbone of Friends Missionary Prayer Band. What is your part in this vast need that lies ahead of us? A needy nation in front of us. What would you like to invest for the kingdom's sake? God has strengthened our hands so that we could lift the needy and bring them to the cross. Visionary 2030, adding 1,000 new missionaries by 2030, enhancing the mission fields in various states, multiplying the prayer groups and prayer partners in large numbers. What is your plan for the next 5 years? in khối gia đình cái cô nhìn thì dân ngôn sai đi hiện điều gì thì cô Giêsu hiện lại sự mà thiên na không khác về và đi đạo mà thiên na đi mà chỉ đồ thì dân nữa tao bảo họ thì cô không có mà cần là điều năng mà do sản là Giêsu năng lại cái thì cái hành Giêsu cái sự nó mới với tập bằng phần cả lúc này chỉ dùng cái dòng cái chuyện là tổ na không thay đổi mà tại vì Giêsu Christ hay là lại để hết sản mà cái chuyện là tổ na phần cái lúc này chỉ nằm bài để phố thì cái chuyện là cái gì luôn luôn này phần là cái chuyện nào hiện tin tu để bia là sao học tin makin mengenai bila Krista Yesus yang naik Yesus Yesus Krista apa yang tu kita naik Yesus zaman sekarang Yesus mungkin jauh tu deh seperti begitu lah ini juga begina ia juga lah kuasa yang menjadi sesuatu kuasa tak tahu ini kuning jong sekarang apa tu tu nak tak itu apa tak ini tak orang ini yang kecil jong ini yang kau jong dia ini di bawah kesan itu open dia ada discussion meeting deh cuma jauh ni yang bersama ini çok sangat la samkhana se hogi kanon se bilan तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है kanon se ho तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है हमारा तुम्हें साके तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा कल
मैं कल सारे सुने में कौन माय दिन दी सारे है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा cái tàu này thì nó con sana nó có thì lo đang xì xì nó cái gì वो है जी असल है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला 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 है तू कहाँ होगा 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 तो ऐसा जो तू कहाँ होगा तेरे नमें और कसलान नमें ना हो या नहीं चीज़ जिसको क्रिस्ता हमारे ताय मीटिंग ले ना महिला में सुधा हम नहीं पावा किसी ले ना बहुत सान 1 2 3 तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा तू कहाँ होगा Praise the Lord बताओगे तू जिसु क्रिस्ता हमारे ताय जिसु क्रिस्ता हमारे ते kay जिसु nang जिसु bijong si जिसु क्रिस्ता pati जिसु kung paring hitan kung meeting le naging hoy lang nasudam hoy anong daham fan kamanam ramdam may danam daham dunia ka rin isusirin dinay na तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है तू कहाँ होगा di bukan nantun Yesus Krista hinanin ho Yesus Krista tasan ho asing zui ho tung jang tung dunin Yesus Krista tasan kay ini hibo kamandang because of discipleship Yesus Krista kung zui ama say zui hi ama lutdan le asadan ayo le iyong le Yesus Krista say makita mo ham sendiri pada ham sendiri koy manigaham ditunin nandiyan lukung ko sang son ni thuma se nasun bisayang lukung ko sang son ni thuma koy isang le kanong hinso yatsun na tinggal ni punhan across hindi punhan lang kanong hinso bihan ito bang hiluhay ito bang hisun kaya di nga hiluhay hiboy kaya ko hilay sama agloy apay mo pa asok pa ano pa ayun isin pa ngayon so at so kay nga hiluhay hiboy tunin sumite ho Kathim tuwing na sa inahin
na crossing ipuni na kanuhin sujin ya ko kay Yesu Krista ay nay ko na zanila so humugit kya to ta kunya hi Israel te pathin nungan zui ka ba pathin ko na tan ka ba zikama ko na pathin na yo wa mosi ar na mancha mosi amancha tui pi sendung ay nga kay zo wa zo sanay mol noi la nga zo kung khat ving kung khat veli na zo kema bolwa nga mo na si wa za su kina zemo isi nam tie ne chi wa ai tie atay sa pe ji pi za ai tia su mo se a su khala su mo to sa ma tie le ideology isu pathin atup ni pen sebenarnya tiada tu apa nahi masa su isip kama hujat zat naik berumah happy hakat itu ho elokle tapi lo mo na pathin dam na pathin sune hin na pathin kiwahi punna ayu na masu na pathin tapi pathin ni powerful tak soal koi na misal this way 10 उन लोग परमेश्वर है बोल के मानते हैं ये लोग को छोड़कर अभी उस पार में समुद्र उस पार में परमेश्वर ने उन लोग को सेनाई पर्वतन के नीचे उन लोग को लगभग 1 साल उन लोग को आराम करने दिया वहाँ से परमेश्वर ने एक सिखाया है वही मेरे उद्देश्य शब्द क्या है अभी से तू और मैं एक साथ में रहेगा तू अपना के ना पथे गई ना हो कमी के नहीं से में इसी साथ तो पर इसी साथ एक साल परमेश्वर ने वहाँ में ट्रेनिंग दिया है शिक्षा दिया है वहाँ में तो अपना ही कि हम कौमी उनकी बाबू बेटा ना हो कमी नहीं थे वाके ना पथे गई थी मेरी वाचू ताकि पथे ट्रेनिंग तुम्हारा लगा पे भेजवा Deuteronomy लासे जो be holy पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूँ be holy because I am holy standard to asana sahijia sebagai satu training kumana lagi be to kana gam ayo la kon so dia na kuna generation to generation na pati no be ta ja chu kuna ki panahi kasi na ngai demo ke chin mo na ma chin demo ki ja so tu na ni sa na ile Bible simon dia be 19 sorry Deuteronomy 29 hai yang tamu kenal deh even lihatin orang mesin dia begitu na mesin kau kawan ada lagi macam na mungkin na naya thana apa pun dalam patata aku nak kira ini mo patata orang nak boring mo hi aje itu nakiem semua boring nakiem paham mana ki boring tidak dia kapathin kalau lawan itu dia hongking le nanam se ba thin lo bai le nong pi lo ri no garna jo lo ri that much God is care about our holiness hallelujah tu ni su pi de ho pathin chu itan ge ya ai ho ko sa ta na le trin ki se no ka ta na ki sin ne ki chen ge ya apa bula pa na o ge ya pa ta pa na pa cha ya pathin Kadang kita isin sabrohi, kami more than 400 laws, na sub laws. Then commandment, jo ang sub laws, kami family matters, friendship, relationship, society, jule as a whole, worship system, bona instruction na pilo kaya sitahi, mosin katatasin, amor jo kita wahi journey kita na kanang lang jo. Tunin sumuli ho sila ay sinumuli kaya pakai Yesus Kristus in oi isok le kalung hinju chu kay disciples kay sinju hiding chu ating pe pun halam kalung hinju han jule kay sama midang ngai jo ayay kay dinga chu hay boy kay sama tilalo sumle pai ngai wa chu kasi dinga ki ro hay boy kay sama nila sa sinasyan nila don la kayo ya santo mai le kay dinga kasi hay boy narum na mo amen kuni so ne ho ito pingay akat ko kani ha ini sa halo ha na
you. Chính về lý thuyết này cần đi chú ý chơi cái này là John cũng như trang số là nó sẽ này là cái Jesus Christ in miracles, healing, today signs and wonders. Đó bia bỏ lại mình họ đã tạo sản tạo đến, ama hi lên na amo lên amo raza đến tung đi lên tung là buồn anh là cái số amo cho sự số ang people tạo sản của gì cho lúc số và people mà chỉ cho aman với bạn sẽ hiểu được là Jesus Christ là tao mi mà chỉ cho amo cho hết số kiểu vậy. Jesus Christ là để cho not just only believers. खाली विश्वास वो प्रभु ने नहीं चाहते हैं इनके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए शिक्षा होना चाहिए आज यीशु ख्रिस्त इन only believers आसन में dengar perkataan यीशु ख्रिस्त ने desa pobri आसन न जो किती ले तिहार ना आसन जो pakai यीशु ख्रिस्त ini loh agak sih akan mengfarmasi mantel oh hingga perkataan siapa nang hi hingga perkataan siapa nih mesti kita tiada nama masa het acknowledgeable so I believe atasan so banga asin juga so na dunia sudah oh Yesus Kristus ada juga hampir tiada asin juga disciples ada ini disciples ini eko berhitung asin juga. Isi asu Acts chapter 11 verse 25 masuk Antioch, Kopi, Antioch town area, Antioch itulah ya hi Kristiannya. Laya bikin jalan mihom jalan baik am jalan kan jalan baik pakai Yesus Kristus saya jono Yesus Kristus hitam boleh lagi. Bila mana Yesus Kristus tu yang apa? Bila mana mihom tu jalan baik kita jalan. Jika nasi mihom, oh joy Kristian. Yesus Kristus saya John ho, Yesus Kristus nununa jui ho, Yesus Kristus thumang ho, Yesus Kristus saya John ho, Yesus Kristus Christ, mana I am Christian, kamu Kristen, Yesus Kristus nunjui ho ini. Tu ni apa yang Kristen society semua, kita ni Kristen imamin, Yesus Kristus saya jui di homain. Kuni jila kai Yesus Kristus ni kunawahin atan kidero din pun lah aja pernah patina ni mati saya lah kunawahin Yesus John 2:23-25 maksudnya James pun izam soal pun asin yang tidak nato bela faith without action without faith is dead. Nanto bela asan so disahi so believers so asan ni ay la sila na how far we must be committed to in so dia ho isi to kai Yesus Kristus approvable na ke Kristin ke amanung jui ke ama se ju ke ta Yesus Kristus approvable itu na ki boli ko no menai kawan kita cari disciples John pun kita langsung mendapat suatu ni na se dia disciples patin senjui ho Yesus Kristus senjui ho hi patin ada isang sebiang kita ama tu se nai ho atu penin ho ama unjing te sujud kita na samson kama se na jun katu penin noa katu se nama noa katu alam noa kai to kian noa na mule kasai jui di ta ni be you are the true disciple of mine. You are my true disciples if you obey my commands and if you remain in my words, in my teachings. Katu say na iba, katu pengen ba ila nang hohi kasi hindi ta ni hibe ati ta sa mutte ule the truth will set you free. Hallelujah. Good news of the devil. Krista na kita Krista na kami may lain din ng ngayon tanahin. Pati nila din siya. Atasan may tiyal sa tinawa na matasan na Hindu na matasan na Yesus Kristus ay umi ek permesor, umi ek isor ek pagawan eh. Tuhan pati ikat na out of one. Ayun lang, Exodus kung minsan tumapatin siya. Kaya tayo pati lang na yun. Limsiyan ko yun.
ya su Israel ni jam su isi kama huro wa su yenye patine ku lo su they agree they follow amma lalu tima accept as nan de hey so patine ta powerful one of the powerful God ye bhi भगवान लोग का बीच में ये भी एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हम आज वही पथिन वाला पथिन का नहीं आती अहिला सनाई मोलो या पथिन फोन की आसु नंबर 1 आसु कई तेलो पथिन दंग नहीं अबेन बॉन जान का से ते कई तेलो पथिन दंग नहीं so apa nasu muha saban tasu na Isaiah telling us amasa asu but I kuyo patin Yahweh one of the gods in Egypt Allah so amara hi patin mi hui dekat patin nahi tasu Allah I didn't to patin su kei holy God ya su kei tailo patin dang na nei him lo de wahi chile lim sim thu dang na bor lo de wahi ti wahi Israel te hi patin ang ka cha pa tu ni jom Jesus Christ in commitment nang apoi na mai sa ni loyalty patin ani ma kita ta hi koi ne ni wa patin ani ma thikop ma bela ki pe pa jo disciple di ta hallelujah Christian atamen Jesus Christ ani ma thingama pang chu home nahi bisa Jesus Christ na se Ingwa sena zon kuni chang so bilanga sena so amma chu na ta sen ba ngi Jesus Christ na mo chu kaw na war po ve ki so amma membership disciple ani amma also accept war po aje su alung su si ki ma ti hen just believing but not following not obeying his teaching to means Jesus Christ ni kahu ini pula kalian padi tahi tiada jangan jauh sisana maka Yesus Kristus yang pada tupi binai kuat itu dia mana hi disciple ayo le Kristen di pahi ipiti unsur wa cengya kami nenum ham tidak disciple di Yesus Kristus sejui asana sejui ya athumam bita hoju lesi cuma ipim jomle number 1 जो इसे मिलता सता तो काय थी जिसे किसका ही चलन जो सिसमा माही तो कोई पतिन पासन दी तासु पतिन प्रायोरिटी की ना तुनी नन लगे हुआ ही पतिन प्रायोरिटी तो लेवल पतिन द हाईएस्ट पॉइंट नंबर 1 ना पतिन कोई हो नाम Elude Jesus Kristus sama nilatsa sila jen ho top priority ay koy ham tunin ki polio ano nahi so this majam individual life ajam family ajam ipi somde Jesus Kristus top priority ya top ma amasabe bina ingai budai padio nongin Jesus The true disciple loves Jesus more than anything else in this world. Si Manuel Sinahi, Jesus Christus tak sendita, alunjui kita, asejui kita, semua kita harus sama master pasal nomor berapa ini? Haleluya. Dunia nang lek kayak Jesus Kristus susah nomor 3 apa yang, ayo nomor 2 apa yang tu nak boleh benar ini. Apa kita sejui kita berham kita He is ready to die for Jesus Christ. Jesus Kristus dengan itu dia jangan tolak jangan. Kita Yesus nak bersalon nahi ana, tumpingan nahi ana. Tidak kau dia jangan. Jesus Kristus asal dia sendiri kita. So amadina, amasal barina tinggal hela pamli. Amen. Kuni ni apa kita naik political party kan ada nak tinggi nak pengusul na tak ada loyalty hidup dan ni top tinggi nahi yang ni kau boleh cacat ngai kalau jumlah sah sen ngai kalau wasu party ada nasu kau tak lalu pun tak apa mito kini macam mito kena nak pisau macam mito kita tu macam ni
exactly ito mga sulhagaw naman sa Yesu Krista ating nagtatapon isu ama ating Yesu gante yung tina sa niya tukap sa pampaso the true disciple of Jesus Christ. Amen. Tunin ng lagay yung sumite ho Yesu Krista ating gante hasan ito kapsa ng Yesu Krista ating tingap sa ibanon even up to the point of death Tina kapahila napsagaya karoon Tunin sudah Yesus Kristus na cross hindi ko na wala kasi hindi nga na cross hindi ko na kan winsu yan Yesus ama molay Yesus Kristus na konteks asin sila ya so bigyan tila Alexander Genesis Jews day ni sagit ng mga thas kita Johnny kita khatliya kapangsin around 30,000 of Jews day thought na ipiti tham dia le Jews pasal wa ma te le kat bela yang achi na ring ting be full ting ga ma be ting tum sa tu sa wa street na hi taung suma su mi jo se mit mo su sa le ting gan the le lai na ta mo hi sa le jung na hoi ta isi ta ma su su krista ke nga kasi ju ta un jun mi ma sa na jong sa na hi halam Hingga saya ni halam hasan ni halam tidak kau beli jomle itu mana hasan itu akan lucu nak selalu sebagai kita qualified boy haleluya dunia mana Yesus Kristus dengan qualified ini Elu le miskin dia dunia seperti oh boleh benar mana bagaimana the disciple elu le Christian is one who has Christian is a disciple. But then, Jesus Christus senju, Jesus Christus kasan le atuma kita sudah mengambil kira amaju. Relation with Jesus Christ. A true disciple is one who has relation with Jesus Christ. Jesus Christus Christian kita tu Jesus Kristus tu relationship baik tak ni zaman na pati untuk telefon na Jesus Kristus tu relation baik tak ni relation ni luar Christian mohi sebenarnya Kristus tu zaman na ulo ini macam sa impact ulo ini hosu Kristus dengan kilo mai bo itu sudah disciple or a Christian is one who has relation with Jesus Christ. Apa yang kita sebut tidak. A disciple and a Christian is one who has reflection of Jesus Christ. Christian inquiry is a point to me. Tuna a point to me very very important. Tam se yung ay talo no person if no doubt. Tam to me Christian beat ajuji. Amen. Nano na Christian dita sun Yesus Kristus hi tiada jauh se kubela tiada jauh se sana Yesus Kristus number one agar open di na Yesus Christian dita hojun saya na even up to the point of death Yesus Kristus na tinggal hina bang apa kita disciple Christian dita kita mengham tiada very very important jadi Kristus atau Yesus apa na reflection of Christus Jesus Christ kata ko ya dosuna misa elo lain ko tinggal na reflection Jesus ama apa na ini maca umlus misa mana ko ay tinggal apa na kan sa tinggal akila apa na su kada na apa na su no misa was na munti usuna exactly ito mga Jesus Kristus hojun pakai Yesus Kristus so ama na reflection uma ni honan mo tayo na tunin seperti ho isang thumi inkowa ibo being a Christian these 3 points are a must there is no less or more these 3 points are the most important we cannot decrease or we cannot increase. Isang thumi dunia isang dia degree ni tahu how far you are committed for Christ. Yesus Kristus ni na आप कितने तक प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को तूने यीशु मसीह का गिफ्ट करा हुआ है तूने सुनते हो इस पता नहीं कि दिन
Christian in ko ay chantung kata fulfill more so ano nga maamulo pada tayo juya ay pada tayo fulfill din le yung ko Jesus Krista di pa hin at sa inyo o katsa naging kaysa natin kay Jesus na to hungin revelation na sa Jesus He will take us and wipe our tears kaysa ay sa miyagan kay Hasan na to katsa ama ini jiwiti bervideo ini hati ini mungkin seperti Kristian itu aja. Nejete dengan biasa. Itu singkat kesekan bikin devotion itu. Society wah ini pasti itu ada kesi ni orang seni kepintaran seni. Apa next level of teaching kunci dunia ini mesti lebih jika siapa nama satu tu. First step, patin him how Jesus Krista kita tahu sama itu relationship dengan dia. Number one, prayer life. Christian yang tahu minta piunso na. Tidak saya general secretary kan dia asal. Ni bulan kan ni missionary interview ni nak nak kiso. Kamu tu ni le, ni bukan misal. Kaki orang ni orang ni semua hidup begitu. Interview board makan tu. Good morning, praise the Lord, hallelujah. Tu saja na. Ada kan tu tak ada. Brother, auntie, kakak. Tu di singkala personal devotion tahunan ni asu. Hai lagi Bible jangan semua. Saya tu di singkala kaki saya mau bersih. Saya kaki boleh. Bible kan semua ni. Ada tiga. Zania tu hai lagi person Bible na semua. Zania train semua kumule. Nak tengok Christian train semua tu. Bible kan semua ni. Al khabenya su ini nasi mana khabenya tu train kan kalau kan boleh Bible semua mau mengalu. Al mistake clearly. When do you last pray and study Bible? Apa sahaja ni apa? I think already 2 years. Gimana lah na? 2 years lang tayo Bible kasi makalo na. Kung ilan ang partay niso. Kung yun sa video, Christian lang sumita ang video sa buhay. Kung yun, ito ay sa inyo. Hagatan nila kung yun. The disciple, the Christian is one who has relation with Jesus Christ. Jesus Christ tahu itu bukan jauh ini relationship itu izomsi hinam, continue hinam itu nak boleh. Ya, so prayer life apa jiwa tahu ini punya life kerana mana sedih. Tahu na Christian ini kuali masuk, Abraham ini masuk ketika nomen. Endaluahi ni jangan kaya. Nasa kau ni kau enmolai. Fasting prayer kita endaluahi ni jangan kaya tu. Ni sombi na. 40 days si ahinzo betul. Jadi jangan apa terbuat na, apa kan? Aina tu itu luahi mihi, mithumat jiwan jangan kan? Mithumat tu itu luar tu citi. Aina hai lu biar hai kau macam lu kata orang hai je, hai orang tu je. Na, tak kata hai orang tu je. Exactly Christian life asu prayer life as a Christian, but you know Jesus Christ akan dihormat dengan kanasu. Amma tak sana manusia masih dia sama tu timun tu lawan masih kecil lagi, timun lagi. Tak sana hina ihai lawan dia itijen terima tu. Christian life asu Jesus Christ ibat hian tu ikau yang siapa lawan dia tinai pati. Amen. Tuhan sungguh oh. Prayer, conversation with God or communication with God. Patin to kisah lajing, patin to kihoko sing itu sajing me.
ale this is the more down the ale non so kan pin more ne ro ni so le tu ne ka ti kan so kan na thon kan do agar kala seminar ka nei na siki le khan ko kai ko ma church pastor ho program ka nei na isu nei chi mai man bai hello kan tu la ya ta hai ai jong le chok se ka kya le ka ko le le malam kai po loi lai po ku sa ta chi ren bu ka pa ma ma jing tu so prayer ni na ni se ji na even though I am a leader I don't know how to pray this a system of prayer how to do this systematic prayer I haven't heard such kind of things oh tu ni asam kai ya ko ni sa tu na mai de I don't like na ma ti kan tu a follow no very to hilang paso na x Matthew Mark John x pa sol sa pa ho yan chi a adoration pathin ho na pathin ho ting le pa so ni la kha le ni sa ni ama chwa ni ting le hin pathin pa hi na tu ni so ke ho na so ni ma chi sa pa le chi ni pa chi ni mu a ji nga ji a pha a chi ni thiên mi phải không phải thiên mi thì để chỉ bỏ xuống à thì là không có để đâu biến sao được không mà lại là dengan mencap tadi mà hi lại dengan mình tâm tại nó quang nó phải nó quang trên có rồi nó quang mình được xem là thiên mi mình cũng tôi là thiên mi ta mi quả sát thiên để chụp bài exactly là thiên đồng suy thăng vai để chụp bài nữa Pati nama katakan nama itu nai Jehovah Rafa midam satu pati nama nai Jehovah Sidkenu nama Kiadina righteousness nama Jehovah Suri nama Tumsor Sumpi nahi Oh Jabe pati angwana pati hona ini timra pati kipai ini kursi orang mudi ini fatwa ma pati fatwa na lower lan satu malahin pati harap healing healing comes not from message healing comes not from message miracle comes from not from message but worship and praise so apna pathinin nan toy aban jina jonse puding jonse niyamin tiniyam kan hele idan jonse original sin pai apana khat pai daily sin nature daily sin pai pathi ko ma ki hai zuni nahi Jerusalem chenga ho ni changa ki hai nagar tha bol ni chama na tu ni to nang la nang pathi am sama so o pathi tu ni ele jan hiya ka bol ki ka se ki ni se ne ka patom na me ka se na kum ki sin am so ka bole ni ngai la sin fu ne ne ting de pathi to ki jam de ya so ai sa ya na se chu ya ni le tu ne ko le sha kum ka sang so ni ka na se chu pathi chu nang ho nang thilo hai dong se nang son na ho be behavior na nei se wa su nang thim se wa su na nei ko san se wa su pathi na ku na nang ho so kam tha nei be ku nyen su je ba asa ya na kha na sang so me na se su pathi na ko no na dop sang wa kam nen san te wa na ka be no boy aje su na ko no wa boy na lu je mo wa thi ko na ko ne ne Patin tu kau lim tinggal, kau lim masalah hi confession hi. Siapa pun tinggal. In so siapa patin kau mai pun tinggal compromise kita lupa. Tinggal tu mesti dulu saya itu. Nah, tu ni kontak pada kita hari kita tinggal mau kita tinggal. Kita bisa saya nama ini kita bisa. Hilang. Bisa seperti itu kita masih ding. So sele ko na ngai da bitum ti na patin chu ngai da na ready sha u ji ima ji ko athar na he da ti na thanksgiving patin ko ma ji pa thu si jing le zikar si le na ta sa na ji chu da na phai bi lu ti ni jun hon ai program sorry points ai ta ta ti ni ti ba kim ke ya kam
Bakun kakeng pathenin simpia ke cha kan bin hazali pathen ka thamba e pathen kain sunga ka ji ka cha da man ka ya ai no da ka ni ka cha bi pa lo hila tu ni sen ya ingla da man ko jan ka ki pa e da pathen ko ma ki pa ki se aman tina last ahi submission application request Pathe bisika de sini more kita pathe ko mai ngai san ho sate chung hian lan in chen usa na hian service chung hian lan in ni chung pathe ko ma submission na de na ngai chung na chung ting pathe ni na tu na yo mai more ho hyam cha le elang si yo na elai si ko bi sai na last submission by concentric keeping power ki patpala pathe ni chin pe na chin port pe na isi supreme ki tai thum je में ना ऐला mainly हम लोग एक दिनों में concentrate करते फोकस नहीं करते लेकिन mainly हम लोग खास में हम लोग submission में concentrate फोकस करते खाली प्रभु मुझ पर इसको दे दो इसको मेरे लिए करो उसको मेरे लिए कीजिएगा प्रभु हम लोग मांगते रहते लेकिन उसको हम लोग आराधना नहीं करते उसको हम लोग उच्चार नहीं करते उसको स्तुति प्रशंसा नहीं देते लेकिन mainly हम लोग सबमिशन में रिक्वेस्ट में इसको दे दो प्रभु ये मेरे लिए कीजिएगा प्रभु ये मैं चाहिए उसको दे दो इसलिए मी पाखने पते मी पाखने तो तब से Hobin pungangin palawan man detail lang mo ke hobin ha diman pungangin kita ke hobin pa hiyo ko ma kian fungi ke ta tu ni so dia ho this is the system of prayer easy method easy to follow easy to remember systematic prayer ni chana prarthana everyday daily prayer ta continue ne jingle China kalso na ni amen na isma private life na to na Jesus Christ ta ba ko yung jing ni ka pathenin na chuna thilkira man bole hallelujah duni so bite ho na kitna hi halang na dining table hi halang common room na bedroom hi halang na office na to na table la so na tu po na to Jesus Christ ta to na din bo ma din thina po ma elo na to bo ma na bedroom ma Jesus Christ ta na chen ko ma na koi ma chan na chunai ma cha bol dum ri hallelujah tunin su de ho pakai ki ni ko be hu fo kan min su vin na to han tin itu ni cha ni ka ki ko ni de tunin ali pula sonai ta din kan believers so ni kha Pradeep Kumar ki ti na wai mu ta ki chen alle ichinu ta ki chen so an mu en ko te hana thi ma na no so ko hello nang achapa ama ge ju mi pan pana di lama che ka lo mi ha to a ki chen tin a jin ma ji pa ki alle che pana hi mu thi ma chi wa muslim ko ma hi to thu ko ne no a bo lu nyam te le muslim pa hin pangal pa hin Loi fu bore ni ka chu yen ni ene le pe ta na chu ni na ne na ka ne ta la ma ni chu su sa da no mai si ta ke lo ba chu ti je ma ne ha bore so kun ma ka za ro ba na ene pol muslim pa hi saran ta so nu ko ai ko ye babi na sa pa hi ti pa ti no ma ma ti ta ni bi ti Pol wangin ka boy for te ai ko ro na ru ai so na pa ko le mai pa so le kan boy to no power at all in their room very riches if you put no no matina anu in Kristan ho Jisu hati ai ko ti no porta ko de ka hin de I ma sa pa jo boy ta surrender and bore kun pe a chu thang thang se ni chi ba ai le tu ni so de ho se no ti ham de a foundation by satani lu hol pe lo be ni na chance pe lo ni satani khan be an vom kha so sunga lung chung na mai tu wa ai lo le mu chi tu wa asunga ai lo le ai le lu kha de chu kal kal so mo na ta so itu ko ma so satan ring ho
system mai lo le ai ma private life in a to lai no satan khat ai ho le nei ka si ko tan thin lu kal chu alo de tu ni satan he never give chance to Satan in your life. Amen. Hallelujah. Resist body dityasu. Kunit sukiti. First Peter bunga sang ki changkul asun. Nakidong piu Satan he pakai kitum Jesu pangakui kapal hindam ta nanununga naswide iti tale amai ka susidam iti tale family ka suboidam iti tale amana to na ka suboidam ta he iti tale maharaw hibuhi kasuma thadam kasumanglam kasuboid ka susidam ta he nanununga follow na bolju kewa hi ye hom phamin resist bolin tikuni Satan ga ko na so only prayer Satan को हम लोग विजय करने के लिए सिर्फ प्रार्थना परमेश्वर के पास में प्रार्थना चाहिए लेकिन सुखद तो नहीं ना सदन बोल नंबर 1 prayer last अमेरिका में खड़े देखा खड़े से करने से 2003 में का से करें से था अरे प्रेसिडेंट पाइना ही कभी की jikalau mi tumbelah padnya kapetisu pakani dulu jing mi kivo amelo ni jikana mere kijanta kanai le hilana gala sungai le Abraham Lincoln boy jisu na president ba atau juga hinga tau jo opathin kei lai macha ka hipun kagami te American te hi kalole ka ko hai thina nangan ni thu pi nga hi pathe kagami te kagam sun America sun hi ti ka tong thina kai ma hinan macha ka nei ko ni da hin ni che pi ni ki ko pi ni lam kai ni guide ni bon ta ka su pathe nga au lu je kanai le Abraham Lincoln ho hai ji amen tu ni su ke ho tao na ti lo wa I macha ga so ni ang boy Christian life journey to become a disciple of Jesus Jesus Christa se ju ga zo Christian ga zo ne ne nga si tao na ti lo wa e wa ni ma tha na ang ko hi batin ni ba na se su yam ti le Satan hin nang ichen dia Thina china ayula bor thina thala jungna ne hum Satan never afraid kabhi bhi Satan ne usko nahi dharte aap se आदमी Satan के लिए कुछ भी नहीं aina Satan ne kita jita umi hum jale appo kuma khuma pathina sunga tau pa so Satan ne kita pe nahi amen tunin individual life office na to na Bigtipo na katipoy, family na katipoy. Hoy na ito nito na garzo na ito. Krista tao na ama pag-isok man na prayer life number 1 step. Anong sila patin hapapulaban teaching training na nanay natin. Pagkakasaan na patito Jan Hong Jingin ang ajin sinasong tao na patito fellowship patito relationship dating de patin hi na pasu quality pa dia reflection siya milang ito ang hatore hi hallelujah patin ni bon sa ni mason kapan kay ma tao ni ni patin sing kay Elong sina ni senawin tunin kain kuhi galzo dengan isi tunin personal life kami jang si boy pi kane din boy na kane din pagyan hasan na tampi kane pakai dengan karni zo sano tunin ang sukahin pero galzo pathin jona pathin El Shaddai Oh Almighty God, Atun Pathin ang sungay belowe, hingzing kapathin, tunin kasupinay, tiyan ho zo se, ano to na chiwa nangin, ato na patin na zo siya, narampiya pathin, kardzo na, tunin, tiyan ko sana lamaji sa dew, kaso, ipata tano manunom, pathin, hagaw tiyan mo pina tiyan mo ba, namang lobi, to isama ang naningin, a family jo sitiwa nangin, patay mo nangin, hagawa garzo na nabini may sa Calvary Cross
sai win puna zare Yesu Krista na ka tu mai amen tin bon cha ali na so na jan Ibawin Ibrahim ko ngayon Sehingga lalu saya sampai di luar sudah ini orang beras kesel saya suruh bawa saya sampai tujuan word of thanks Start. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Put God first. Number 2, worship Him only. Number 3, no bad words. Number 4, work 6 days and rest 1 day. Number 5, obey your parents. Number 6, harm no one. Number 7, do not cheat. Number 8, if it is not yours, don't take it. Number 9, tell the truth. Number 10, don't be jealous of other people's stuff. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, 1 Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Thank you. Hello, I'm Hezin. Nule parte ho, chate ho. Pateta an ho khazi in Sunday school zong or Japang ho zong kakil na ho zong kun. Ahil ha hi be win tip chen atau in discipline hoita in maintain a ball win hele. Ahil nok mama zin kagin sa sangin Japang ho ho pathin thulam zong pateta in ahe win kagin sa sangin nasata in pathin thulam ahe jeujun kase se ho ken kagin sa dana chu imazau se hil ite se ha makipat na pana hil ngai de ham kati hin hilla kaki go na ho zu kan do a hil ma wa ko ni answer am thei nai le kaki nu le pa te ho cha te ho na ko kha na a ho yeti kamu in ama ho zalin ma na ho chunga ki pa thu ka sein pathin ka thang pai hi ka thei kham kham bin den commandment jong ko ama ho he thei ding do ten simple ta in ka simu in bible la ki ji chu athu chu ki bang tho ai wang chu ama ho he thei ding do ta hun kasim sa ovin zan hi choi le pathin thu ti se da ha creation ho chule thil pathin thil sim am ki padan ho chule chonsi ipia hum lu ham ti ho ka se yo hin dunia se ho si ju dunia ho hi azilu a hi in a le ha thil a he thei ma ma jing na brilliant win jo ko patata in ho kha ovale mina sata ta hum hi di ka se do no min
tuni chu New Testament sisi kahemanuvin kasimanuvin oti Old Testament lang ba kapung khoi kha lo hi in New Testament lang sisi ko he no hita in nule pate ho oti lang hu nang ho mo pu na hitai tis kan sei to no min tin chapang ho pathian thu lama ahet naw ko kabe le ki pa thu sei lo ding kanup lo ze a chu ki pa thu sei to pathian thang din thang ba na kan sei he ka ki pa e Kipamin Sunday School of Heart ting Bible tu ting tam tai sim dok bi mo so kipa tu sevin tu hin aja chairman panan se jena koi da bam tu chunga som na nei testimony say no ting feedback nei no ma tu hin has so ta ba so ta koi ni na na ta ba pa ni ti koi tu hin koi song la nu ai lang upa ai lang pi song sa pa ha tong ai sa se no so ke de hen ala pulla ka se so na ki mi chi so ke om la ke ki no ja de ka de la e chi na mi chi ka mu mai the de so la ke se ke le yo le ngai da mu de na group ma chu ki ba thu yo se de le ti om chu group ne na la je chun he cha di no so de ki ko ta de feedback chu admin ho ya na forward ta min de group ai se la between the twin word of thanks Pastor Evelyn, the chairman, Preacher Sarah Manha, in Lapi, David Kanko. Ini tak sadar ni biwa Tuhan Tiai Kuiwa Sule Tungai Tiai Kui Sibin Avelin Patin Sutamba ni Biwin ya. Program su gang salah hung kibom di song le pathein pathei bo piu bin alo linge ti alo linge tiu hitin utong kam jong hi masanga pa na ni ki he hi ja chong kam sunga ani ki ko hi mi dang se ko ding ai le kama no bu mo to bong pe advance ai se masana ko ji ngai ki jong le masanga pa na ni ki he ja chong ngam sunga chung kaka mo se le aman jong lai mun su phat ong kan ye ti pha na se ka ko le program chu hi tia chu revival camp program chi nei ti in mo nei jing hi alang khana chu revival program hi aka kum le assembly a ki lor na ki nei a revival camp tu kum nei ring ta ki lor long le ki nei do lo ka no me am dan sana circumstance um le ya ki nei do lo ka no hi yong le tu chung hi ukam te ni amani lungle zala amani gel thim zala revival camp ki kang salai ni izin amani sunga jang avelin ki pa thu sevin amani zalin jong thi ni thangbo bi nahi nonga bo long ho chu ke jang kam sang khaling ni be na sei do am ta cha ga ya le no chu phat tam pi na ki tiu gen dunia chu no phat na ki tam pi be si ga no nu pi ho chu thu sei man lo tama tam ni nu pi ho chu analysis ve nang na yo ba ti ho wang chei la ka koi san bo leu siu chu ka ki don bu chai ke nu te hoi lai mona program ki mana yong la ka lung don ji ni amwa hi so chet te na so chet te ti ka dia de in lung si tu mu choi ye le na ti ha yo ba ti hon ke to lo wa ngai nu ti hoi burden na bu ti mai burden na sa ta he ana pu ji ba ti ho ko mai mo sei to lo ki di cho am nan za ka ti evangelist ho ka ko mai lo ai le ka ro ko ma counselor ho ko mai sei ti mu le na po na ngan na ya wa pa te ko ma zala mo sei lo na chi chu hi ti chu hi ja chei le tu ni yong chu ka ngau le na sot be se phet phat wa chu ma ban program cho pui ding pha na chu pam la nga chu pa ten resolution kan ki lo wa nga sa thau de ka ti wa kan nga sa win nu mo se hi nang na ngai chat mo wa le to bang program cho ban ting le gon ki na na nu ti a ding a special mo nga yong gon mo e pui ti chei la se no he so le tu chung program hi ahin gong hi lungyal nei hi amdan so mi tam pin ki nai che yong le adia kon tho to apang lo ai le ka program hi mo lo ling zi lo hin na tu chung yong adia yo secretary pa mang boy na
ama hapan nazala hi program hi aiding dol ta ki kop to ma program hi aiding dol ta chi ha hi sin pa ma boy sung azong ki pa thui se in na ki pau ke sa nan no kha e kut ta de te so le apat sin ke mi long le tu ni kha ga se nom kha ni golang min la le lun sa mi na ki pau ma ngai jiong nei hon nai lo phat sa cha pang ho ve tup tup man jeng na ma ni ki pau mo mo ngin hei sa ma ni yong na hi ki pau ve sa na za lin na kut ka de ben ma ba na yo ma ni yong pon tho ta pan la no nya la zum jing hon ding na tit na yong ni nei ve ti chu yin chu le tu chung program ni mi dang ki ko le ipiha sumtam pi kipi uyong le thelo di khanao ni cha program kanai chapang kem yong na abana nunga gul hang kem yong abana nu te kem ka hin kwa he phan mola ma sapen yong me ti nu la pa te kem yong abana chapang kem yong abana nunga gul hang kem yong na samo mo ge lang na chi chui pyam de le ahung te ni resource person te ni speaker te ni na ma ni fila ni ki pi son na so ta am nan cha patin lenga ma ding a wa sa yon ja cha ma ni ready a hi kha hon ja u chi te a he ga sai ding a cho abang loi chi pi thiam de li ko wa hi le chapang to ki sin ho cho alin pa ki sin le ki thei lo na ai lo ai la abang loi chu no ha gul hang o a ding a hung ki bu dai le nu la pa te pi ha class a ni ding chi thei lo to pang ti ho ji ahin tu chung hi amani hi ka sei ma longa chu masanga pa na so ta kum som ni wal padasa pathin lenga ma dinga hum wa sing hi hon ji a he tia chu program si ho de phang ta chu chang la he tiong se ga sei nom bin na ye chun amani chungai ki pa tu hi sei zo lo hi sei dinga jing ahin ki pa tu hi pi ki sei yong le ki sei zo lo di he tiong ya ve lin sei nom me ho bu min jong ki pa vet sa ding yong hi ge lai le kyo ho bung nei he do chui hin ho bung yong ka hi po bin na prayer sel mei mei e wa nga cho aka ka kam chang wai ho bung yong pot hung pot jin chi kulanga di bur ga lo kun cha tho le bol cha di aka le secretary pa do thuat put pha le kyo ho bung pi bo hung ying di cha kyo ho bung e wa prayer sel ka hi ve na chi chui hin ki pa thil pi tham khát cái này ki pa vet sa nan na kyo prayer cell in zong ki pa thil pi ka pinum mi chi speaker te ni ukam hin ubong hin bible luka mai thai nu sum san tu banga chna ge lon de na min am nan ja ka te sang som ni som tum som ma na pi han dong le am nan cha mo chun ani zo ji wa pi hin na ton pi ve le ka nei sa sun so na ka zo cha ka ki ji tu wa ka nei sa wa ka pi e ti nei he pi lo na e cha chu ki pa ta nei san pi bin ken tim no me na ti chu hin secretary pa ngin tin na secretary pan he no ga bolin tin na ai lo le he nu nang na nu moi kim na nu moi kim chiều nó chỉ thần tu ni về hết inu bin này họ làm thì inu bin làm ăn hết nó vẫn có linh tính cũng là phần của cái sự sản xuất này